مازنترین پارکا شینواری الهرم کردستان عراق دهت درست کرن. اتنهادا پروژت قناغین دست پیک دایه. اف پارکش بین جهن سرکی پیکتید السروبر 130 کیلومترین دو جای. کود کویت سنور نحیا فیدیه وشلای تیمک کردی ایتالی و ودیتن بوتهتا کرن. ئەو قۆناغا کە قۆناغی یەکەمە بەرهەمی 3 ساڵ کارکردنی هاوبەشی نێوان تیمی بەڕێوەبەرایەتی شوێنەوار و کەلەپوری پارێزگای دهۆک و تیمی زانکۆی ئۆدینەی ئیتالیایە کە لە ئەنجامی کارکردنیان توانیان پەردە لەسەر ئەو شوێنەوارە گرنگە هەڵدەنەوە و کە بە شوێنێکی دەگمەن هەژمار دەکرێت. ئەو پارکە شوێنەواریە کە پێشبینی دەکرێت بۆ ساڵی 2026 تەواو ببێت. لە قۆناغی داهاتوودا کار دەکرێت بۆ بەستنەوەی پێگە شوێنەواریەکانی فایدا، خنس، جەروانە، بەنداوە، هەلامەتە بە تەواوبوونی ڕووبەری پارکە شوێنەواریەکە دەگاتە نزیکەی 130 کیلۆمەتر دووجا. اف جهه که شینواریه که افنه میجوی بو سالت نوبر 804 و 681 که بری زاینی ود گرید. گل سردست پاشا سنحاری بی هاتیه درست کرن. پیکاتیش جوکه که آفدان آمازم درجاهی 10 کیلومتران زده باری هبونا 13 نقش نیکران دین که افری. جه فایده شینواری به جهه که دگمن ده تجمارتن جوکه که آفدان آمازم به درجاهی 10 کیلومتران و تکراهی افرهی 4 مترن. زده باری 13 نقش نکران دین کبری ین مازن کل سر روی کبری هاتینا نکراندن حتی نوکه هاتینا دیتن. اوین کو پاشا سنحاری به دروست کرین دنافبرا سال 704 تا 681 که بری زاینی. به تری 340 کیلومترین کنال آوی ین سرکی و لایکی و بنداو و جوکن ورزی و تونل و کنال بری ین هین کل پیشکیا کنال آفدان دیرو کامرواهی دا دهن. فایده و خنس و جروان و بندوای پشکه که مزنن جوان کنالان. پارکا فیدیه یا شینواری ده بیت اگر پاراستن و نشاندان شارستانیت ها که ونیاوه ده بره اتهمان دمجداده دهاته که باش به حکومت دابین کرد و دلیون کاری جی بو گنجان رخصینید. آمد بریفکانی کنال اسمانی پیام دهوک.